Kokole, e ufanga tu fata. Ko osu no, amaka akia yo yana ta fai ya ko ni. E kokole ke karamata mo ya te abo fai no mama. Kai o mi mo ko fai na ma ya ko ni fanga kakato. Ai ya ko ni. Dia mo ko to ta ke. Na tu mo ke fanga kakato wa ko ya ko ni. Ya e sama me o Besi ulu wakiki tau utaweka mbele manga atuta biveso fola ai fanao mo tarango fua ihe egi dio matua kwa hivyo kusekau fakapa apa kihota mai hofa kwa hivyo kusekau kwa kutala hofa ihe kamei ha oe aho ko eni o fotu he kautaki Mahawinga mo ui whakatonga. Koe nofu wakaina. Koe ka venga o ko rea ai. Koe tau ni pā. Koe tau ni pā. Pea ihe tau whakatau ke tau ni pā. Uruaki koe tamai. Moe whae. Moe whanau. Oya he tau whanau ni whamuan. Te koe wifo whakatangata e familia. Kau tokanga e whakataha e ahoni moe kawe e runga o te tau tonu. Koe nofo a kāinga. Koe tau wima. Amai moe whae, moe whanau. Koe e tu whewhine moe tunga ane. O kuiai ane himitana. Pea o tokanga mai. Te whai e tau wima. I he tau nofo whakatonga. O tau tokanga ki ai, i tau tonu atu ake, e tau ki whanau koe moro puna, e tau nofo i whanua koe e ni. O tui koe whakakau kau ia ai tau taki ke onu, ke toi lalanga ia te ki tau tonu, ihe e tau whakataha o whai, ihe kaha o e ni. Ke te whai ai tō kaki ki he tau whanau, ai tau hiwa, me he tamai, o tau hi he ua ifi ki he tamai. Whanau ki he mātua. Ke tau hi ki he ngahe tuku o i kāina, hange koia o tau nonofo whakatonga. O tau ke kilo, ai whewhine mo e tōnga ane. Ke whai a tau he whao e whakaapaa. Kea te he i he mehititama. O whai ai tau i o wā. Ke tau mafu whakatonga. Pea kue mao ke tau tokana mo tau tau ke whai ke tau mafu i tau whanau. Ai nofo a kāina. Ke kue whakatamata whamu whakatonga. Nā koe pātere mo tau o ua koe kāina. Koia ai whakakau o i tau reinga koe ni. O tau tokanga ki ai he ahoni tokanga mai ai. Kau taki mo tōni ti. E whai e tō kaki. Me ke tau tōni. Rangai mo e whae. Whanau. Tō whewhine mo tūna ane. Mai me he tanga. Ke ino me tau whanau. O wana hore. O laka tō a te ia. I he lalanga tō ku whai loko. Koe oso. Koe loto whare a whaama ni ko kota mai mo whae mo whaama. Me whare e tau. Ai kai a whakatonga. O tokanga mai ki ai. A ka reina koto e whaama whae. O tui ko mo mea. Koto e whaamanga. I aua kore utonga e whaama e whaama. O whakatokanga
ngā mea koe o I kai haa, o whaka I tāni. Te tau ia I lo, te roto whare whamini, pe a lāwa nā ia kai ngā kato ngā, pe a whaia ia tau I mā, ka mea koe ka renga koe, o whātu te mea karanga kawha. Ia whamaloka ana he lawa lea, ke whea mari to ni ku kole ki he to owa hatau tō tupu, ko waina pāhu, kata waina o lawa mai. Ko tui pe kainga whanonga mo kala wholaha, mawina pe tau pōpō e tau tō tupu, aina I kole e whanau hato lau manu ke lea tu he mawina pe ke ilo I whanau ke tau mawina ia hatau ngana whatonga. Nei la mai e lea lia no la, ko lea no fuku koe e matapune lahi ni James Hughes High School. Koe mea ne lei e tau whiawhia mo whiawhia e ako e tau whanau. Ka ko waina pāhuru ke o whiawhia ia o tōnga pia mo whale kāpa. E tala mai he kau mea ka te au awa waina e ki ngā mai o lofo kolo ko. Ka I kai nei hau kua whare kārai me tōnga na hau tōnga no koe ni petu. O ia ku au whiawhia ko tōa pia pai na maria koe ni. Ange waki aki a wainga na e taxa wainga he East Tamaki College he 2010. Ai o ku kata whanau me lea kau tangata e tia e mahu inga o ia kō mo e lotu wa tau whonua. Poko tau whanau tupu e ke omi na hawhitu na ke sio ta hawhitu ngau hea office. Pake ato e hawahe paine ki tipa to kone ta wainga. Ai ko wainga pāhuru ia. Ka koe hoko te ko stela o ka kuka koe mo kupuna ia te vita pa mo kalo tu I ona. O ko na mau ni skola sipi he ako ne sipa o ne tonga ako e MIT. Ko ia ai whakamaloa tu ki he ohi tama. Pa ange whanga maari e ni mai o whine mui koe ni pe a oska tau tupu hoko koe.
ke mana ke di api e ilonga ke le o tape wa ke le ya me ke wa fe no le fa bawani ke mani no ke so basically what I mean is reciprocity, which is treating people the way you want to be treated. Us as Tongans, especially the ones from Palama, are very loud and proud of everything that we do. And at times it's because we have to prove to others and prove to ourselves that we have something to prove. Which is why reciprocity is important, because always remembering where your parents are from and what you do, and remembering your parents and what you do will make you a better person and make you do better. Don't be the person who talks too much and that's it. Be the best that you can be through staying true to being Tongan, but also being true to yourself. Ko e tawa ka whakaapa-apa, o mahi mea, loto toa tauhiwa, o tala e tawa ka whakatonga. He ko loto kaya no pe whaku. Malo. Remember, you are the future.